laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. قال الناظم رحمه الله: وما قاله جهم فحقا ضلالة، وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر، وجعد فقد أرداه خبث مقاله، وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر، وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر، وسقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر، فما قاله قد بان للحق ظاهرا، وما في الهدى عمدا لمن ماز وادكر، يكفر هذا ذاك فيما يقوله، ويذكر ذا عنه للذي عنده ذكر. وبالعقل فيما يزعمون تباينوا، وكلهم قد فارق العقل لو شعر. لماكي كان بإمام الزنجاني رحمة الله عليه لماكي وما قاله جهم كونكو وولدون قولوا جهم فحقا كغونغا دو ضلالة كمجر، وبشر قولوا بشر كلي فما أبداه كونكو أفني ندون ويالتنا ندون تغورني وجن ندون جهلا دون كمجر لتوات قد انتشر بمئي لساكك. وجعد قولوا جعد فقد أرداه غمدي هلكيم خبث مقاله صب كونغو دي مكو دي مانا كونغو دي مكو صبولي دي. وأما ابن كلاب أما أولو ابن كلاب فأقبح كان ندنا بما ذكر كونغو أجانتي دو كان بإمام الزنجاني رحمه الله ko ɓe jantani en ko e ɗiɗo fedde yoga e ko e ɗiɗo feddeji ɗi tata ko feddeji majjuɗi, hollugal e wonde ko ɓe yimɓe ɓe tawata ko yimɓe ayyiɓe, ko ɓe addi kon kadi ko ayyiɓe molanaɗo. ɗum waɗi ka sharhu maɓɓe kamɓe tigi imamu zanjani ɓe jantani en fi ɓeɗo fayda goto kala goto ɓanginagol en ko ɗum woni fiyake maɓɓe kamɓe ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe sakuɓe bid'aji molanaɗi, ɓe sincani ɗi ndeɗo tagore, ɓe eɓɓi waylugol oɗo sunna mo nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe accuno. ɗum waɗi si tawi ɓe acci feddeji ɗi tata ko feddeji bonɗi, feddeji kanuɗi, feddeji ɗi tawata koɗi fiyake muɗum woni yimɓe lundiɓe qur'ana e sunna. wana oɗo woni jaham kamɓe imamu zanjani ɓe janti fi makko ɓe maki ko abu mahrizin jahm ibnu safwan arrasibi. oɗo woni inde makko nden tigi, abu mahrizin jahm ibnu safwan arrasibi. oɗo rasib ana muɗum ko dambe leydi kaɓe iwri ɗon, ko ɓe jeeyaɓe e min ahli samrakand, bi ma'ana yimɓe ndiɗo leydi woni samrakand. ɓe laatino o nani afwan kanko oɗo jahma ibnu safwan waɗi ko neɗɗo mo fodda e teddungal, ko neɗɗo mo tawata ko neɗɗo jeeyanoɗo e min ahli samrakand, jeeyaɗo yimɓe samrakand. ɓe maki ko neɗɗo laatinoɗo ko windanaynoɗo lanɗo goto no wiye alharis ibnu surayjin tamimi, fewdo on laamino ndiɗo leydi ndeɗo saare woni Kharasan. o woni ɗon
on sati o raɗa e nden saare ɗon kanko Jahm ibnu Safwan ɓawo raɗama e saare nden on sati o yalti o ari Iraq ɓawo hewti Iraq hande kadi o acciti gollal lamɓe few windangol ɓe e ko nandi e sifa ɗin piiji tawi o ara e nde wonde o tawe jondeji ka imam Abu Hanifa tabi jannata ɗum o jooɗo tawi alhaali makko on ko alhaali mo o suudi o feññinaali mo yeeso ɗum o sinci noon ɗiɗo konguɗi makko ɗi tata ko konguɗi bonɗi woni oɗo madhabu makko kanuɗo o jeeya e konguɗi ko wowliti ɓaawo muɗum o wi ilmullahi muhdath gandal Allahu tabaraka wa ta'ala ngal ko tagangal wa kalamuhu muhdath konguɗi makko ɗin kanko Allahu ko tagaɗi o wi lam yakun aliman wala mutakalliman hatta ahdatha li nafsihi ilman wa kalama wo hari lawlaw Allahu tabaraka wa ta'ala o anda hay hunde hari lawlaw kanko Allahu on o wowlata woko ko woniri noon e fiyake on no yaari noon ha kanko Allahu o tagani hoore makko gandal on sati o tagani hoore makko kadi haala o dari o wi kanko oɗo Jahm ibnu Safwan wonde ko yowodiri e fiyake tagore nden Allahu tabaraka wa ta'ala o doolay woni tagore nden e waɗugol keferagu kañumma e geddi wa anna allaha jabbara alkhalqa ala alkufri walmaasi o yimɓe yedduɓe ɓen heferaɓɓen e lundiɓɓen Allahu on dooluɓe o fooluɓe hoore mum o fawɓe o forsuɓe o wi wonde walahu an yaf'ala ma sha'a kanko Allahu no wodanimo e waɗu kala ko o faala simo faala o majjina e goɗɗo o doola mo kanko neɗɗo o yeddamo o darti kadi no jeeya e konngoli ɗi o wi o inni wonde wa anna taklifa ma la yutaqu hikmatun minhu baligha o Allahu tabaraka wa ta'ala goo o farla yimɓe ɓen ko ɓe wawata kanko Allahu jalla wa ala si o farliɓe kadi ko ɓe wawata ɗum ko hikma iwruɗo e makko o firi imanu o inni al imanu ko ilmu alqalbi bi wujudi llahi duna al aqwali wal aqdi wal amal wa anna ziyadata wan nuqsana wal quwwata wad da'fa la yadkhulu al iman o wi ko innete iman ko ilmu al ghaibi bi wujudi llah ko ya andu tunka ko ya an ilmu al qalbi gandal bernde ne yo bernde maada nden andu tu wonde Allah no woda si wi ɗum ɗon ka ɓernde ma wonde Allahu no wooda hara intahal amru haysi a wowlaali a wiyaali la ilaha illa llahu na ella haysi tawi hawri a fiɓaali ɗum na ella haysi a gollaali na ella siɗa faala na ya juulu na ya hooru ɗum ittatama e diina kanko a neɗɗo julɗo o inni ɓeydagol imanu e ɗuytagol ibadu e wonugol imanu neɗɗo on no dolnugol imanu e lowgol imanu o ɗum nattaka imanu few imanu fop no fota ka makko malaika e gujjo no fota iman aboubacrin e aboubacrin afwan e neɗɗo mo tata ko ɓurɗo wonde e heefer e ɗumaɓɓen e yimɓe ɓe tata ko jaasuɓe imanu ɓen ka nodditiɓɓen ko gomɗinɓe o hiɓe fota iman kanko imanu on ka makko ɓeydotako ɓe maki kamɓe imamu Zanjani wa kana taraka salata nifan wa 40 yawman muta'ammida yande goo kanko Jahm ibnu Safwan ka tabintinangol yimɓe ɓe wonde ko wowli kon himo fiɓi o tewi pas balɗe 40 e ko fawi o juulali waktu hay gooto juulali subaha o juulali fana o juulali alansara o juulali futro o juulali geeƴe e nder ɗin ɗon fuu o dari o inni wonde himo e woni e habbitare hatta yasihha lahu subutu man ya'buduhu ha tabitanamo wonde mo woni rewde on ko pellet on no wooda yani ko yo ndaaru alhaali fewndu o juulayno o fewndu ala juulude est ce que ko gootum kana gootum parce que o si waylike aray o andi mo woni juulande on no wooda si waylaaki aray o perde tu woni tan no jeeya e ko o wowli wonde aljannatu wannaru ma khuliqata ba'd aljanna yiite tagaga fu taw o ɗin ɗon piiji ɗiɗi ɗi tagaka joomi men noon no wi uiddat lil muttaqin aljanna o wi yiite ngen uiddat lil kafirin hanko holli e wonde ɗum taganoma o wi
wonde annaru wal jannatu yafniyani aljanna e yiite tafniyani afwan ko piiji ɗiɗi ɗi tawata ko lannayɗi few fala khuluda lil mu'mini fi nnaimi wala lil kafiri fi ljahim gomɗin ɗo luttoytaka nder aljanna kefeero luttataka yiide ano ji konguɗi ɗuuɗuɗi kanko Jahm ibnu Safwan o wowli koɗo waɗi si innama jahmiya fedde bonɗi fedde nde tawata findeji maɓɓe ɗin ko findeji bonɗi yon noon ɓa alhaali makko o woniri ni on sati fiyake makko on naɓa ha hewtina oɗo neɗɗo wiyeteɗo Salm ibni Ahwaz ko o wonno amir Iraq ɓaɓe humpitimo alhaali makko on oɗo Salma ibnu Ahwaz o mooɓi karmokoɓe ɓen yoɓe ari ɓe yewtida e Jahm ibnu Safwan karmokoɓe ahli sunnati wal jamaa ɓe ari ɓe joɗɗinimo ɓe yewtidi e makko ɓe addanimo adillaji ɗin ha yoni ono ɗum e ɗum muɗum o tabiti e hoore ko woni e muɗum kon o desidi wonde o iwata e mum on zate kanko lanɗon o landi karmokoɓɓen ko honɗum duwa wonde fiyake makko karmokoɓɓen ɓe maaki wonde fiyake makko on kanko oɗo neɗɗo koyo jungo makko ngon e koyngal makko taƴe jungo goo taƴe koyngal goo taƴe luutindire on sati o feŋi o wona ɗon ha o halko o maaya ko annon ko neɗɗo mo tawata imo jeeya e ɓe yimɓe ɓe tawata yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan tawi ko ɗum ɗo woni ko ɓe tabintini e fiyake makko on ko neɗɗo mo tata ko bonnoɗo wonno ɗum waɗi si tawi kamɓe imamu Zanjani ɓe maaki wa ma qalahu jahmun fa haqqan dalala ɓe maaki koko o woli kanko Jaham ɗum ɗo pellet ko majjere nde tawata ko lundinde gonga ɓe maaki wa bishrun fama abdahu jahlan qad intashar oɗo Bishr kadi ɓe maaki kamɓe imamu Zanjani haynka sharhu maɓɓe ɓe maaki inde makko nden ko Bishr ibnu Ghiyasin al-Mirrisi oɗo min ahli al-anbar o neɗɗo jiyanoɗo e yimɓe anbar wa kana abuhu yahudiyan mutakalliman baɓe makko hari ko al-yahudankejo wonno ɓe maaki kanko noon adkhala ala al-yahudi fi tawratihim ma adkhalahu Bishrun ala al-muslimina fi qur'ani ben makko woni Ghiyas e hoore mum kanko o naadanno al-yahudankoɓɓen ka tawrata par ce que o yawno kanka ɗo wonno neɗɗo bonɗo waylanɗo al-yahuda ɓen tawreta maɓɓe o ɓiɗɗo makko on kadi ari ɓa naati ka islam kanko kadi hoore makko o waylani julɓe ɓen fiya kuuje qur'ana o naadi findeji ton ɗi tata ko findeji bonɗi wa kana yatafaqqahu ala madhhabi abi hanifata ari ka fiqhu ko madhhabu imam abu hanifa o janngayno kono wa kana yadhhabu fi lqur'ani wa fi nafyi sifati madhhaba jahmi ko laawol Jahm ibnu Safwan gono jokkirno ka hedde aqida wona ka sengo qur'ana e ka sifaji Allah asi ɗen andi Jahm kanko ko inni allahu laysa bi alimin wala ilma lahu laysa bi sami'in wala sam'a lahu laysa bi basirin wala basara lahu bimana o riwu inde ɗen kanko e sifaji ɗin fo ma'an allahu ala inde wala sifa jonnon oɗo kadi ari tawtimo e ɗum ɗon kono wa kana yukhalifu Jahman fil iman kanko o lundi Jahm ka iman e andi Jahm ibn Safwan kanko eni iman on ko ilmul ghaibi bi wujudi ilmul qalbi bi wujudillah bimana ko andugol ka ɓernde woodegol allahu tabaraka wa taala oɗo Bishr noon kanko ko o dari o wi ka hedde iman o wi innahu qawlun wa tasdiq ko ya wowlu ka ɗengal fiɓa ka ɓernde o wi ka ɓernde tuyonata ko be wowla ka ɗengal gongina kadi ka ɓernde ma si tawi hawri ɗum ɗon tabiti haray lanni no jeeya ko lundi Jahm ibn Safwan ka hedde jabariyan kaako bi maana innugol wonde allahu tabaraka wa taala doolay woni yimɓe ɓen e hoore ko ɓe woni wadde ko kanko ɗon o feppodiri e fedde mu'taziliyankoɓɓen e andi ɓen ɗon ko kamɓe woni alqadariyatu nufat kamɓe no jeeya ko ɓe fiɓi wonde koddori e ala few innugol ko allahu fawi goɗɗo ha o yari beere kamɓe sa yari beere ko an tagi ɗum sa wujji ko an tagi sa waɗi zina ko an tagi Jahm to kanko o inni ko allahu tagi fawi e hoorema ala ko wawɗa kamɓe ɓe inni allahu taga ɗum dey ko an woni ko tagi yarugol beere yari nde tagi zina zini tagi shirku shirki tagi fenande feni tagi ñoore ñoyi kala ko onɗa wadde e geddi kamɓe ko an tagi oɗo kadi e hoore muɗum karmo koɓe heewuɓe arno yewtidi e makko ko ɗuuɗi o sali yiltade karmo koɓe ahli sunnati wal jamaa on zaman
aɓe yewtimo ha gasi o jaɓali ɓe haldi ɓe fotti yo yimɓe makko ɓen taƴo mo few ɓe taƴimo o luttiti ɗon ha o maayi tawi o yewtidata hay e goto siwana sifaɓe makko ɓe o ɗum ɓe maaki wa bishrun fama abdahu jahlan qad intashar oɗo kadi konko o feññinani tagore nden o majjere nde tata pellet nde woni sakinde ɓe maaki wa jaadun faqad ardahu khubthu maqalihi oɗo jaad e hoore muɗum ko jaad ibnu dirham oɗo kadi ɓe maaki faqad ardahu ay ahlakahu gomɗi halkimo khubthu maqalihi soɓe ɗiɗo konguɗi makko ɗi wowlata ɗi tata ko konguɗi soɓuɗi konguɗi bonɗi imamu zanjani ɓe maaki oɗo jaad ibnu dirham kana muallima marwan ibni muhammad al amawi akhira khulafaihim kanko jannayno oɗo lanɗo o tata ko oɗo wonno sakkitiɗo lontade e ɓeɗo amawiyankoɓe e nder lamɓe maɓɓe ɓe jon noon ɓa yeehi ha kañum oɗo lanɗo marwan ibni muhammad al amawi o humpitike alhaali jaadi ibnu dirham ko neɗɗo bonɗo madhabu bonɗo finde o raɗimo ka makko few nde o raɗimo ka makko o yalti noon fa haraja ila al basra o yehi basara e irak ɓa o yeeyoyi toon o woni ɗon e dumunde o woni on ɗon alhaali tawi aranum ko atti yeddude kon e fiyake on ko o inni wonde allahu tabaraka wa taala ko yewtidi annabi Musa ko wona haala nanoto ka few wona no wonir on saati fiyake makko on fewna kadi ha naɓa e oɗo neɗɗo wiyeteɗo Khalid ibni Abdillahi al-Qasri wa kana amiran ala al-Iraq tawi kanko wonno lanɗo Iraq fewno on saa ɓawo humpitike fi makko ha gasi on saati oɗo kadi noddi karamokoɓe wurunoɓe on zaman kibari ulama al sunnati wal jamaa ɓe jooɗoɗi e Ja'd ibn Dirham ɓe yewtidi e makko ha fa aqarra wa asarra ala dhalik o jutti hande kadi ka o luttunoɗon o sali ruttade few ɓawo salike ruttade fa ajma'u ala zandaqatihi ɓe fotti e hoore nafigankaku makko ngon fa ahdarahu al musalla yawma eid al adha oɗo lanɗo o addoyimo ñande julde ɗunkin o ɓannimo ɗon ka iidi ndin juuleteɗo wa sa'ida al mimbara kanko lanɗon o ƴawi ka mimbar fa khataba khutbatan balighatan wa'adahum fiha wa 'allamahum fiha ad-dahaya ma yajuzu minha wa ma la yajuz wa ma yustahabbu wa ma yukrah kanko lanɗon o ƴawi o waajiɓe ko yoni o waajiɓe fi ko yowndiri e fiyake oɗo layya ko woni waajibi e muɗum e ko woni sunna e muɗum ko dagoto e ko aña e muɗum ɓawo gayni summa qala irji'u fadahhu taqabbala allahu minkum fa inni mudahhin bil Ja'di ibni Dirham o wi yehe layyo ɗon layyaji mon ɗin yo allahu jaɓan on min ko woni layya an on hande ko oɗo neɗɗo wiyeteɗo al Ja'd ibnu Dirham innahu za'ama anna allaha lam yukallim Musa taklima wa lam yattakhidh Ibrahima khalila ثم نزل وذكاه تحت المنبر بمحضر من الخاصة والعامة فاستحسن الكل فعله وقالوا نفى الغل عن الإسلام بمعنى كان قلنا لهم أو جيني هاجسي أو إني به أو جعد لكم كميوني مهير سرده وسبوا وي وندي الله يوتانو النبي موسى جومي مي وكلم الله موسى تكليما وداريو إني الله جوجي تنوك إبراهيم جاتي الله واتخذ الله إبراهيم خليلا ويكو علوميوني لاياد أنساتي وتيبي وهيرسي مكالي من بردون تاوي جماعة نداري با أغيني يمبي بمبي فقما ببي داري بإني قلال مكو غالباما بإني كوادي نو o itti koko wiyete e ngaygu ngun ɗo e fiyake bone on e kaɗo dina islam oɗo woni Ja'd ibnu Dirham kono ɓe maaki wa Ja'dun faqad ardahu khubthu maqalihi ko sabu konguɗi makko kanuɗi ɗin ko ɗum halkimo ko ɗum addi ha o hirsa nafiji ɗiɗi mata ɓe maaki wa amma ibnu Kullab fa aqbih bima dhakar amma oɗo ibnu Kullab kaani ñiddina konko o janti oɗo ibnu Kullab ko Abdullahi ibnu Sa'id ibnu Kullab wa kana nasraniyan min ahli al-Basra oɗo kadi ko neɗɗo hari ko annasarankejo wonno jeyanoɗo yimɓe Basar fa aslama wa faraqa qawmahu o silmi ha gasi o terti yimɓe makko ɓen few ɗon noon ɓe jantiɗo goɗɗum ngo e ko yowdiri qissa makko ko tawata no waɗi e karmokoɓe waɗuɓe inkari e muɗum few wona cheikh al-islami ibnu Taymiyya to ɓe wanno istinkari e muɗum
ɓe inni wonde fewndo ɓa o jaɓi islam on ha gasi o naati wo jaaja mo marno jaajirawo on jaajirawo makko añuno mo yimɓe ɓe getti fiyo ɓe famodir ha ɓe ronki jaaja makko jaɓali tew yahoy noon ha o ari o wi jaaja makko hey kori kanko o silmali o wi julɓe ɓen o silmi kon o faamin kinanagol maɓɓe wonde himo nder ton anda o faala bonnitude aqidaji maɓɓe ɗin e finde maɓɓe nden o inni wona ɗi ton konguɗi bonɗi konguɗi ɗi tata ko konguɗi kanuɗi konguɗi ɗi andanɗa hoorema ko ñidduɗi bonɗi wannon kanko o inni goo laysa lillahi kalamun masmu'un minhu wa anna jibrila lam yasma' min allahi shay'an mimma addahu ila rusulihi wa anna alladhi unzila ala al-anbiya'i hikayatu kalami allahi wa anna kalama allahi laysa bi amrin wala nahyin wala خبر ولا استخبار وإنما يعرف ذلك منه بمعنى آخر وأنه ليس لله كلمات وأن كلامه شيء واحد ليس بسورة ولا آيات ولا كلمات ولا لغة من اللغات anko ido konguɗi o jeeya e ko o wowluno fi muɗum o wi jaaja makko wonde ko ɗin o naadani julɓe ɓen allahu wowlta o haala nani ni ka jibrilu nanirali allahu hay e hunde jibrilu ko yettini en laɓɓen kon na allahu woni ko o naniri ɗum o ko yettina kon ɗon ko fillayeji e konguɗi allahu kono wo nanani ni ɗum allahu konguɗi makko ɗi wona yamirore wona haɗore wona kumpital wona ko yowdiri sifa ɗin piiji wo ko ma'ana goo famorta oɗo kadi ko neɗɗo mo tata o lumdino mofte ɗen ko heewi e fiyake makko on ango tigi hoore makko ko neɗɗo mo tata ko neɗɗo bonɗo wonno woni ibnu kullab ɓe maaki wa jaa ibnu karramin bi hujrin wa lam yakun lahu qadamun fi lilmi lakinnahu jasar ɓe maaki arno noon kadi oɗo neɗɗo wiyeteɗo ibnu karramin oɗo ibnu karram e hoore muɗum ko neɗɗo mo tata ko neɗɗo bonɗo wonno neɗɗo mo tata ko sincuɗo kañum kadi piiji kanuɗi woni abu abdillahi muhammad ibnu karram oɗo ko neɗɗo jeyanoɗo e yimɓe sijastani kana ummiyan la yaqra'u wala yaktub ɓe maaki ko neɗɗo human binnejo wonno o wawatano jangude ko windi o wawatano windude ko windaka oɗo ari illa annahu kana yata'abbad o har noon mo yiɗuno dewal moƴƴa hooreno juulayno e ko nandi sifa ɗin piiji wa azhara zuhda o dari o peññini e wonugol makko neɗɗo ruuɗiɗo mo tata haaju mum ala yaduna hay e hunde o dari kanko kadi en hoore makko o siñci piiji ɗi tawata o piiji kanuɗi piiji bonɗi kanko o dari o inni wonde al imanu ko qawlun bil lisani faqat sa inni tun ashhadu an la ilaha illa llahu wa anna muhammadan rasulullah intaha haysi ala ka ɓernde ma o wi mujarradun an aqdi l qalbi wa amali l arkan ɓe mana si a wowli ka ɗengal lanni ɗum ɗo yonete sa fiɓali ka ɓernde a gollali ka golle fattere faman aqarra bi lisanihi bi kalimati tawhidi fa huwa muminun haqqan o wi kala tabintinɗo ka ɗengal mum haray woni gomɗinɗo tigi wa in i'taqada bi qalbihi l kufra wa taslitha haysi mo fiɓi ka ɓernde makko keferagu ma e mo fiɓi toon wonde reweteɓɓen ko ɓe tato salisa salata wa bayya'a jami'a qawanini sharia wa tarakaha e hoore ɗum hara o yeebi dendangal shariaji ɗin ɗi fop majji o walliniɗi to wa ata kulla fahishatin wa kabiratin wartakabaha o ari e kala bakkatu mawɗo e kala bakkatu ñidduɗo o waɗɗitike illa annahu muqirrun bi lisanihi bi kalimati tawhidi fa huwa mu'minun muwahhidun waliyyun lillahi min ahli aljannati wa annahu la tadurruhu sayyi'atun ma'a iqrarihi bil wahdaniyya kama la tanfa'u hasanatun ma'a idhari ash-shirki billah fa lazimahum min hadha al-qawli anna al-munafiqina mu'minuna haqqan amegoni wi wonde kanko neɗɗo o madama o tabintini ka ɗengal makko kala ko o waɗi madama mo tabintini ka ɗengal e kala ko o fiɓi ka ɓernde ɗum lorratamo ko gomɗinɗo gomɗinal sellungal ko giɗo allahu ko neɗɗo aljanna kala ko o golli ɗum zinaji beere e bid'aji e ko nandi e sifaɗin piiji ɗum lorratamo kanko neɗɗo on hay puus ko neɗɗo mo tata ko gomɗinɗo allahu tabaraka wa taala o yaltata e fiyake kaɗo dina few
ko ɗum ɓe maaki wa jaa ibnu karramin kanko ibnu karrami o addi bi hujjirin mana bi batilin mere ko ɗum waɗi ko oɗo o risala mo risala windanoɗo e oɗo madhabu makko ko ɗum addi ha cheikhul islam ibn taymiyata ɓe ruttiri ɗum ndeɗo deftere maɓɓe min haji sunnati nabawiya nde ɓe waɗi mujallad 9 ruttugol ɗiɗo findeji ɓeɗo e ko tawata ko majjere ɓe maaki walam yakul lahu qadamun latananokimo kanko ibnu karramin teppere fewɓe mana o alano geɓal fil ilmi ka gandal ana jantorde noon nanen kana ummiya la yaktubu wala yaqra lakinnahu jasar mana muɗum on tun neɗɗo mo tata ko ukkiɗo bugi hoore mum e nder gandal ngal neɗɗo mo tata ko arɗo bugi hoore mum ka nder gandal tawi o ala hay e hunde e fiyake ngal ɗo gandal بماكي وثقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر بماكي وثقف بمعنى توني منتي أولو أشعري كيجوني أبو الحسن الأشعري كلامه كونغول ما كونغول يعني أولو أبو الحسن الأشعري ونحن متوتا فيها مكو أنك أرند لاول arande laawol o wonno neɗɗanke mo tata ko bonnoɗo aqida moƴƴa kañum tigi e hoore muɗum wonno ko arande laawol hari ko mu'taziliyankejo hari himo jogiti allahu no mari inde makko ɗen no woda kono wala sifaji andi mu'tazila kamɓe a jamiya wi'i allahu laysa bi alim la ilma lahu wa laysa bi alimin wa kadhalika la yatakallamu ولا كلام له ليس له بصر وكذلك لا يبصر فإني وند كانكو الله تبارك وتعالى بمعنى أو على جت وانا أو يي أو وكت أنا ولا إندن كذلك وصف تراسي فأوفيو يونو زمانين نبيجي وبيجي دي تواتا بيدو معتزلي ينكو بكام بلوندي kamɓe ko ɓe inni allahu no mari inɗe ono ala sifaji ɓe inna alimun bila ilmin sami'un bila sam'in basirun bila basarin qadirun bila qudratin azizun bila izzatin ɓa alali maɓɓe o woniri noon o jaɓi nden finde maɓɓe noon wondi e maɓɓe yahoyi ha on gati o taski e nder ko darata kon o janga o inni haqqilla jaɓataɗo o inni allahu no mari inɗe mo mari kadi sifaji jeɗɗi o tabintini ɗi jeɗɗi ndi ko ɗin imamu safarini ɓe janti ka aqidatu safariniya maɓɓe onko o janti ɗon ɗin sifaji jeɗɗi ɗon o tabintini ɗin ɗon ɗon kadi o woniri noon kanko abul hasan al ash'ari ha fayda ka sakkitode fiyake makko allahu tabaraka wa taala faabimo e nder ko darata defte ko o tabintinani allahu inɗe ɗen fo e sifaji ɗin fo ala madhabi ahli sunnati wal jamaa mata ala hada al madhhab on wari tawndo o yaltuno e fedde mu'taziliyankoɓen o winduno deftere ɓangilngol pindeji maɓɓe bonɗi ko yaltuno kadi e asha'ira yankoyagal ngal o winduno deftere o ɓangini wonde ko ɗum ɗo woni aqida makko wari si tawi karmo koɓen no janti fi makko wona imam ibn kathir ɓe maaki mo marno alhaaliji tati ɓe maaki aran ɗum ka tabaqatu shafi'iyya ibn kathir ɓe maaki alhaali makko arano on ko al-i'tidal allati raja'a anha la mahala o rutti e mum alhaali makko ɗin mon ko ithbatu sifati al-aqliya as-sab'a tabintingol sifaji haqqilleyankoji ɗin jeɗɗi ko ɗum woni alhayatu gurdan ɗan wal ilmu e gandal ngal wal qudratu e hattande nden wal iradatu kañumma e fanunde nden was sam'u e nanɗe ɗe wal basar e geeɗe ɗe wal kalam kañumma e wowlugol ngol o tabintini ɗum ɗo jonnon wa ta'wiluhu al khabariya sifaji ɗi tata ko sifatul khabariya kal wajhi wal yadayni ɗin ɗon o waɗi ta'wilatu majji ɓenni juuɗe ɗen ko fanda kon ko doole makko ɗen kanko allah ko ɗum ɓeynata bawɗe ɗen annon ko ɗum finde sufiya kamɓe sufiyankoɓɓen finde maɓɓe nden ka hedde asma wa sifat ko asha'ira wasi ɓe inna e bawɗe allahu ɗen ɓe innata juuɗe makko ɗe wal halu thalith alhaali makko tammo on
وإثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه ɗum ɗo tawi ko yaadugol e laawol salaf ko ngol woni ko yaari e mum ɗum ɗo imamu zahabi ɓe tabintiri karmo koɓɓe ngo ɗum ɗo woni ko tabintinidina ko ɗo ɓe maaki wonde imamul ash'ari e al asha'ira heɓe sirti naaɓe goɗo waɗi kanko o ruttino feññini fiyake makko o holli wonde ko jeyaɗo min ahli sunnati wal jamaa ay ɓe maaki wa arba ala man qablahu min dhawi dabar ɓe mana o ɓeydi kanko kadi e hoore ɓen attinoɓe mo e sincugol ɗiɗo bid'aaji o ɓeydi e hoore ko ɓen ɗon addi kon o wowli konngudi buy e hoore ko ɓen ɗon addi kon e hoore maɓɓe kamɓe tigi min dhawi dabar ani dhawi dabar mana ko yimɓe ɓe tata ko yimɓe halakuye ay yimɓe ɓe andanɗa hoore ma ko yimɓe halkinoɓe yimɓe jokkunoɓe pehe muɗum e beleɗe muɗum ɓe halki ɓe maki fama qalahu konko o wowli ɗum kadi ko pellet baana ɗum ɗo ɓanganilel haqqe gonga on zahiran ko feeñi fen konko o wowli ɓangi wonde pellet ko mere waɗi gonga on no sengo o wowli ɗon no sengo ɗum suuɗanaki hay e goto wonande janguɗo diina wama fil huda amdan lima mada waddakar imana konko o wowli ɗo ɓengani oɗo gonga ko feeñi ko henti e kene pettan wama fil huda amdan bimana koko kanko oɗo al ash'ari ko o wowli kon si ɗum addama ka peewal tawete ko hunde nde tawata nde wona tuuginetende ka nder peewal bal no woni ka nder peewal ko tuuginete e hoore muɗum liman maza wonande kala neɗɗo ay mayyaza bayna al haqqi wal batil wonande kala neɗɗo sendidirɗo hakkunde gonga on e fenane nden waddakar kanko neɗɗo on o taski kadi o miiji moƴƴa waɗi si tawi hawri a ndaari ɗi konngudi maɓɓe kamɓe ɗo fuu hooreɓe bidaaji e ko nandi e muɗum si a arti a ndaari qur'ana e sunna tawi allahu tabaraka wa taala faaminima faamirgol ɗum no salaf faamire noon a yeeki sanko sendi hakkunde muɗum wa ma fil huda konko woni no ka nder peewal afwan amdan bi maana konko tawata pellet koko neɗɗo o wawata tuuginade e muɗum liman maza hay wonande on neɗɗo sendidirɗo waddakara o woni neɗɗo mo tata ko taskiri kadalika amdu on no wawi ɗettude maana teware ay fama qalahu qad bana lilhaqqi dahiran wama fi lhuda amdan bimana konko o wowli noon ɓe tawi hawri ɗum taskama darama e nder gonga on darama e nder peewal ngal tawete pellet koko o wowliri teware laaɓunde pos ono e hoore ɗum ɗum feeñani gonga o wonde ko mere ko waɗi luutodiri e gonga o famada bada alhaqqi illa dalal ɓe maki ɗum noon no laaɓani wonde ko teware wowliri wona angal famugol qur'ana e sunna liman maza waddakar wonande kala sendidirɗo hakkunde gonga e fenane nden o taski ono firo ara noon gon ko gon noon ɓuuri feppodirde waɗi sen taskike alhaali makko on no ardi noon o wi mu'tazila yankeyagal ngal o ari ash'ari yankeyagal ngal o luttali ɗum o iwi ɗon ɓaawo yi gonga on o tippi o wonti neɗɗo jeyaɗo min ahli sunnati wal jamaa ala fahmi salaf ɓe maki yukaffiru hada dhaka ɓe jantaɓe ɗo tawi oɗa kanko o daroto o hefirɗina oɗa fima yaquluhu e konko o wowli wa yadkuru dha anhu oɗo kadi janto iwde oɗa alladi ɗum konko tawata indahu ka makko zukira jantama imana tawi mu'tazila daroto hefirɗina e asha'ira kadhalika jahmiya daroto hefirɗina mu'tazila hefirɗina asha'ira tawi noon ɗo ko piiji ɗi anndanɗa hoore ma ko piiji ɗi tawata koko alana hay goto e maɓɓe gandal ɗum ɓe maki wa bil aqli haqqille ɗen ko haqqille ɗen woni koɓe tuuginori fima yaz'umuna e konko ɓe laatino hiɓe aajo haqqille ɗen e konko ɓe laatino hiɓe aajo e muɗum tabayanu ko sabu haqqille maɓɓe ɗen ɓe aajori konko ɓe aaji ɗum woni sabu ha ɓe sirti ɓe mo kala e maɓɓe yaari feere tawi mo kala ko haqqil woni gollirde ko waɗi hay goto e maɓɓe ala arano e muɗum ɗum waɗi nder ko ɓe woli kon fof ɓe innata sahabajo wi ɗum ma ko nandi e muɗum ko kamɓe tu woni naaɗude haqqille maɓɓe ɗen ɓe taskora ɗum ɗon ɓe majji ɓe maaki wa kullihim goto kala e maɓɓe walla wa kulluhum goto kala e maɓɓe kadi ko pellet faraqal aqla
o serdi e haqqille makko sellude ɗen few law sha'ar si tawi hawri o sowno andude ɗum idan hollugol en wonde ɓeɗo ko ɓe yimɓe ɓe tata goto kala e maɓɓe tuugini e haqqille muɗum ɗen jokki ko yiltaki e ko sahaba ɓen paamuno kon e nder qur'ana e sunna sabanede ma noon wawgol maɓɓe noon ɓe woni yimɓe ɓe tata hande kadi goto kala e maɓɓe no heferɗinoya goto kala kadi no daro majjina oɗa e ko nandi sifa ɗin piiji tawi noon konko ɓe wi ko haqqille ɗe woni ko ɓe yaari si taskama alhaali maɓɓe on tigi tawete wona yimɓe yaaruɓe haqqille sellude ko haqqille lowɗe woni ko ɓe yaari e muɗum ɗum waɗi si yewtat en tana ardingol haqqille muɗum yewre qur'ana e sunna neɗɗo diina na haqqille maɗe ñawirta ka diina allah subhanahu wa ta'ala ko ya yilto e ko woni konka qur'ana e ka sunna e ko sahaba ɓen faami kon naya ardin haqqillaji maɗa ɗin e muɗum sina ɗum a majjay majjere nde tata ko woɗɗunde gonga 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 majjay majjere nde laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal